Pamirsa krama Bali katah nyane nguni ngayang pura geger antuk wastan jangkep nyane pura geger dalam pemutih. Pura puniki kauningin nenten medue paiketan sareng Ratu Kidul. Pura geger dalam pemutih magenaring desa Pemingi, Kelurahan Benua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, seneru masuk pura kayangan jagat. Ake umat sane maosang, pura geger mampaiketan sareng Nyai Roro Kidul. Nanging indike inucap ketulak tugas oleh juru mangku Gede Madi Sanye, miwa mangku Wayan Sumiran. Ya diasun magenaring sisen abing miwaring sisen segarane, nanging sane kesungsung ring pura geger inggih punika dalam pemutih. Sane ngawinang wastan pura inucap pura geger dalam pemutih. Kebawas dalam pemutih, mawinan magenaring sisen segara, tur kepercaya gena Dewa Iswara saha Dewi Umeng. Munggaring tatwa Hindu, Dewa Iswara kesungsung ring sisi kangin antuk mewarni petak. Juru mangku sania maosang, ngenenin inik ornamen pelinggih miwa kori agung sani akehan nganggen batu putih, manut juru mangku sania ngesangkaning dukiriin, pura puniki kekawitan kewangun antuk nganggen bahan alam sani pini nampak, inggih punika karang putih saha batu putih. Akhir itu kan di Betari yang di Jember dan sana di Riki di dalam itu di Betari kan yang di Jember di Jenak meningan kayun kacang mokta buruk di batu oh kan kayak tahling ke dan ada di pelati kan dan pelati yang itu betul. Rumangku Madi Sani ngawawahin, pura geger dalam pemutih kepercaya pinaka gena antuk nunas pengrestiti turumaning kesukertan miwa keselamatan. Ini keenucap kecinayang antuk wangunan ide betara dalam pemutih, utawi ide betara dalam segara. Gedung inucap metingkat 3 utawi saneka bawas Meru Tupang 3. Swece Bali TV.